السلام عليكم. السلام عليكم. وأيدينا رجل. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Kardeşler anlarsın Allah birse bir mevlid de hesap alabız. Unken uzab, onun şikiçe. Hazret Allah birse Hazretimiz, Şeyhimiz Maturid Seyyid Kamal da münecatlar etip koyarlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men valah. Amma ba'd ihveti fillah. نبقى وإياكم مع واجبات المسلم في رمضان، واليوم نتحدث عن واجب من واجبات المسلم في رمضان ألا وهو الاعتكاف. Elhamdülillah bu günler keçeler boyu biz Ramazanımızdağı mühim bulgan gameller hakkında sileştik. Hem indi bugün de şu dinimiz İslam'da Ramazan Şerif'ke beyli bulgan bir uluk bulgan gıbedet hakkında, iktikaf hakkında inşallah sileşip uzar bizdi. الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا للتفرغ للعبادة. هذا هو معنى الاعتكاف. Eğer de iktikaf nerse diye etsek, ol indi dünyadan kisilü, gıbedet kılır için, Rabbimiz Allah rızalığı için. Şunun manası kiledi. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الاعتكاف في القرآن الكريم، وأمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وقال لهما أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Eğer de Rabbimiz Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e karasak, Rabbimiz Allah Azze ve Celle özünün indi Halili İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam'a saadet bulgan Ka'batullah Şerif'ini paklağız. Şunda gamel namaz okuşularga hem iktikaf kılışılarga ezirlegiz deyip emrin birdi. ونهى ربنا تبارك وتعالى المعتكفين مباشرة الزوجات واللقاء بالزوجات، اللقاء الزوجي المعروف، وقال ربنا تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Hem elhamdülillah bu uluk ibadet, hayır saadet Rabbimiz Allah'ın emri. Hem elbette bu emir mütegen vakitte da
үзләрегезнең хәләл җефетләрегезгә якыная күрмәгез дип Аллаһ Азza wa Jalla әйтә. والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ على الاعتكاف في كل مدة وجوده في المدينة المنورة، ولكنه في أول الأمر اعتكف في العشر الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسطى من رمضان، ثم لما علم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر اعتكف في العشر الأخيرة من رمضان. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям иктикафны Мәдинә шәһәрендә һиҗрә кылган вакыт, һиҗрәттән соң инде һәр вакыт эшли иде. Рамазан шәрифнең әүвәлендә 10 көннегендә иктикаф кылды. Соңра инде Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазанның уртасында 2нче 10 көннегендә иктикаф кылды. Соңра инде Кадир кичәсе хакында Раббыбыз Аллаһтан әмерләр, аятлар ингәч, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям иктикафны Рамазан шәрифнең ахырында кыла башлады. وقد حافظ الصحابة الكرام ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي عليه الصلاة والسلام حافظوا على الاعتكاف، فقد كانوا يضربون الخباء، والخباء هو الخيمة الصغيرة، الخيمة الصغيرة يعتكفون فيها لله تبارك وتعالى. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шул күркәм булган юлын аның хәләл җифет тормыш иптәшләре һәм дә балалары, кызлары дәвам иттеләр. Хәтта мәчетләр эчендә дә кечкенә генә инде палатка рәвешендә әлхәмдүлиллаһ кырып куела иде. Алар шунда ят күзләрдән инде сакланып иктикафларын кыла иделәр ди шәһид. ولكن إخوتي في الله هنالك ملاحظات تتعلق بالاعتكاف، كما قلنا بأن الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا، فإذا أراد المسلم أن يعتكف في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى فعليه أن لا كما نرى عند البعض يشاهد المباريات ويتكلم عن المباريات وعن السياسة وعن اللعب وعن اللهو وعن النساء، وإنما هو انقطاع عن الدنيا حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل. Инде иктикафка килгән вакытта, кардәшләрем, ул инде иллә фақат мәчеттә куну гына түгел. Әгәр дә адәм баласы мәчеттә кала икән иктикафка, телендә аның инде сәясәт икән, политик икән, бизнес икән, башкасы икән, дөнья икән, үзе монда булса да йөрәге дөньяда калды икән, һәр вакыт шунда әйләнә икән, әлбәттә бу һич тә урынлы түгел. Иктикафның да асыл булган мәгънәсе адәм баласы дөньядан киселә. Раббысы Аллаһ ризалыгы өчен гамәлләр, гыйбадәтләр кыла, шул мәнзилдә Аллаһ йорты мәчеттә. بعض العلماء اشترط الاعتكاف أن يكون للصائم فقط. Инде кайбер галимнәр инде иктикафны иллә фақат ураза тотканнарга гына бәйләп куйдылар. وبعضهم اشترط أن يكون يوما وليلة فما فوق. Инде кайберләр әйттеләр инде ул бер көн бер төн дә була ала, анардан да күбрәк була ала дип әйттеләр. وبعضهم اشترط أن يكون في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى فقط. Кайбер галимнәр шарт куйдылар, иллә фақат ул харам мәчетендә, яисә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мәчетендә генә була дип. ولكن بعضهم قال لا، إنما هو للصائم وغير الصائم في أي مسجد من بيوت الله تبارك وتعالى، سواء في رمضان أو في غير رمضان، سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا فيه سعة والحمد لله رب العالمين. Әмма ләкин алхамдулиллаһи раббил аламин, кайберләр әйттеләр, юк андый шарты. Ураза торга тиешме, юкмы, уразалымы, юкмы. Ул мәчет нинди генә мәчет булса да, нинди генә җир йөзендә мәчет булса да анда ярый. Рамазанда булсын, Рамазаннан тыш булсын, уразалы хәлдә булсын, уразада булмасын, ул кешегә күпме генә булдырылган иктикафлар кылу мөмкин дип әйттеләр. فأنت حينما تأتي إلى صلاة التراويح، وحينما تأتي إلى خطبة الجمعة، وحينما تأتي إلى صلاة الجماعة في أي وقت في أي يوم من أيام السنة، استحضر في قلبك نية الاعتكاف حتى تنال أجر تلك السنة المباركة. Һәм кардәшләрем, әгәр дә инде таравих намазына килсәк тә, җомга намазына килсәк тә, шул әлхәмдүлиллаһ Аллаһ йорты мәчеткә киләбез икән, ниятләп куйык иктикаф итеп. Без шейхыбызны күрәбез, намазга керешкән вакытта ул инде безгә иштирлек итеп, дәрес ясап, тәрбия биреп,
niyetlep koya, Rabbim iktikaf eyledim. Yani teravih namazına kirişkende iktikaf eyledim mescitte bulurga rizalığına erişirge degen kelimeler neydi? Şuna elhamdülillah asıl bulgan niyetimiz bulurga tiyişli. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhi salatullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, aleyhi salatullah. Lazimuha ya khullan, nawwiru biha al-janan, inna miftah al-jinan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, alayhi salatullah. Lazimuha bil-ashar wal-ashi wal-ibkar, tastaniddu min anwar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, alayhi salatullah. Nawwiru biha al-qulub, mahfisu biha al-dhunub, inna a'zam al-maqlub. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammed Resulullah, alayhi salatullah. جمعت معنى التوحيد ودلت إلى مزيد. كرر أيها المريد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. هي حصنك الحصين، هي درعك المتين، ذكر رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. لا تغفل عنها ولا تترك تنزيه المولى، هي كلمة التقوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. بها تنمو الحسنات، بها تمحى السيئات، بها تنهل الخيرات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليه صلاة الله. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل وجميل وجميل، سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد هادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي. الله الله، وكف المصطفى كالورد هادي. الله الله، وعطرها يبقى إذا مست آياتي. الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله
النبي وجميل. نسيبون إن شاء الله ليلة نصف من رمضان إن شاء الله. إن شاء الله رمضان شريف بزم التصوير كشف الله بشاش الله يا رب يا رب الله رحمتك إلى سنيدة يا رب الله مقصود برز غير سنيدة إيه وقت لك بزدا وشيء بزارة يا رب الله برحمتك مغفرتك قرب إلى مزمر الرزدان قرب إلى مصدر الرزدان يا رب الله إنك بير بركات بير جنبير Şu Ramazan şerifimiz yaratmallan kabul olan aylardan, saadet, bereketli aylardan bulsaydı. İllerimizge, hayatlarımızga, gayrelerimizge eminlik bir seniydi. Şulay ıslık ile, kardeşlik ile, her daimen de üzüne zikir iti. Üzüne inanıp, üzüne tevekkel olup, rahmetlerine umtulup, ümitlenip yaşasaydı. Ya Rabbi Allah, günahlarımızını yarlaka. Ya Rabbi Allah, günahlarımızını yarlaka. Ya Rabbi Allah, günahlarımızını yarlaka. Tevfikten, hidayetten, istikametten ayırma. Allahümme salli ve sallim ala nebiyyina Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi rahmetike ya Allah.